Iwori ya program reba hindujiro rire buhoro nakushemerwa mnonga aha program yerizo ezene reba hindujire program iri kubaneta ya isa abantu batari bamwe na bamwe abantu bine barabiremu emwene bishasha ebindi no bitangaza kunka hina hibakiri ahabwe mbabaza rahanga aina habakize so esabite yahwire tukazo umwanya gwa Kitembe omu district ya Bushenyi twatayira chairman LC5 wa Buhweju district haza kayine mbozo nungi nebinje byatugambire mbwena kitwakomire niho turatandikire nyikiriza nkwakirira aho ndibet komjoni yabare kubara ebidaro bukozero omukayabo yoga ikidara mugana butinkumanya agomba gukora guidance eco njimese ngutoyine chora kozi hato yekwere mu murimo ogendo korebaga atkonka echango munonge chinkumanya what I did kukaba kuriyo kureta family ria nkajigita mu ya wini nkagita ya deo ati kabimo so there is no need ibyo kuzaka kandi kugera manyachi wewe henka anwasheme kunyeta hati akanjera ati nucubanjubwa kunkanye chinkumanya tabaka cyugambire kandi ezo family bunu bubasheme kunshoboruriye konka shi abo kuba ekiba kuma bayemba anticipating akikaringa kari akuzarira abana banga ata ntakagera abana ibanje rinyene nawe hati kandi narungu nkamuha probation y'emyaka 15 hona shine myaka 15 kirinzire kure yana zara eyo kuzareka bo konkana namugera abuna akora research ubana degree nkakora research family breakages hata nashanga abantu abagisirwe amakagabu ga breaking iri kucera gabatagisirwe yes kandi nagaraka nareba gumisiriza ko kuma wayine akatagisirwe nagaraka nareba reason zeza abantu babeno bahwa nabaha is when these wedded couples start owning that certificate achijikwata umungaro akateka tengu ya ensi ya jeza yena yarje kumbuza ati niba hora rebira umbujinyi certificate bamara kujanzura ne kwatwa umushije kuba kumara best man yamara kujuba kwasati umukazi najubuza na nabashije bo kundeba abinji tabakumanya biro bagisirwe tabakumanya na heri na karata bakijemanya konka wo mukazi burijo narebo burizo so bajukora nka ownership of marriage so mwana ati nyowe naja emyaka 10 ndembi yetegereze 15 tuwayetegereza myaka 5 tuwayetegereza 10 oni 15 yona 15 mana yote yokushwe 15 kamanya akandwana ho kwarasiye myaka 10 n'etano waramtere mpe 15 rero turapta hu plani tugitwe abwenshi naza kubagumiserize bingi hato umwe kwakwija mu ndijo mushaka muri ya hegari tokhendero giserotina kakwate hato we nantagisirwe we nangisirwe abukundi ya hegari babuzire kanimba nimbarambi turu ababuzire tingumanya nibabaro so obangisirwe bantagisirwe babariyo kujiriye gari bagera bata konka the point is number 1 nachimanya makagito gabigazire gata gari twembiri I can give an example abana bona I think abinja bomko wabo they have passed through us munye tegereza abo witu bamara bo mungaro umyaka 15 so yabe myaka yo kuza kurwana necho echa kabiri kukaba kuriyo kugera ngo hati kuko butaka building abo kuba ngani ndeba tinda gitu ntajugiri hata manya kuriyo bokorani ndiyani ngujanti ndubona bo bakumanya tine naye udeste yone yukuje kumbuza njugana ekati na ngoka ngubu at betoria uwe kana mahara wabo gumushwire nkamushomesa nabo wabo ukamushomesa ngo bakabaremurwa kumwishomeseza shiningo uketa mucabe kitari cya gade betejo war kushomesa na bamukigumiri kashi yo no obligation yo ngumushomesi
kashiwo ko mutwekire cyatakahiriza hashiwa bakazubona binendo mu cyaro wanyu bashomere bit chairman tejo tina ikiri konkanyo nawe tukikirizana kandi nakimanya of course abakazamba nangwa we kikumukora kubi ngunga mbingo mukanisa kanisa shunye kuza sakaramento takuzameza takushembera takubatizwa takwemerera mwitukurengo hata nanyu muri yeji 15 nyona we twena tusibine aciye nyoni ishembera anyamama n'umunyadina rya koro takwenda kushembera mutabari yo mburuzi tinkushembera kanoni umudikoni tokushembera tinkushembera so hati twena tukugera ngo konka cyana bene nyenda no kugera ngo tubanze tu building eka amakagi tugona gabe stable kandi indeed ni ndeba ngo ayigahika akubuna mushwera tukaba tuye nakaju ke bishenje bishatu ngamutwara bweju mama yabya mumu nabya mumu kunarje yanje atimbuje garakayo nonye tegereza mbwena hati arhonde bitande byata kubyamo yes hati kimanyisa ngo ibintu bikahinduka nico kora mutano wanyiga muhita twibiruguma so hati probation yehuiki umwaka ugu kunga mbe ni nyenda gitwogu habaho this expensive ya politics hati really kandi norangu turhiri onkashogitwa nukwetaga sente nyingi mwana muruganda boshata no yenda mukunda muzabwera nyanji nona mukunda zigitwa bishop nabata mwempeta numuta kashyabikiriye cyunganta zagitwa buriya mbwen hatorinziro buje ngani nja ko ni nyendo bujenyi mati nyenda babeto mbemuru nanye nimba ninkureba nohereze mbaga nkwita mbaga yanjye si womwe abantu bamengo na jaraki abana banje bashemberero okay echo nakireba so mbenu tugambira abana bakuzarira abana batanu umukuru no bamwita Honesty akandwanaho nyene ngora akamwita mukama bambe so cyana amwitira akandwanaho ekizina akandwanaho rero is an attribute to my mother so kandi ekindi anyanda gambira abaziri twantuzara abana aba asa yino muntu nyecoro asindikira akananka aka video ari kugira ngo umwana ishe isha kana nyangaraza nyina umwana yagumana areba ishe na nyangaraza nyina nguyambuza tkunka tata fachiniwe nguyamugera ati nkata yirenjenda kunka abwawe tinkuwasa kusigaho hatori yamugera ati kumanyisa na afutera bwanji mazum uri yaje atkashumwe ni ngora ki hato mwana iki yashazeremu yasharam kwihumbazi ngo bonde nyina kato ngo gataka gunyire yagambira n'umutayiwe atati ninyenda kunyumbazi nkahiguza tata ma wakatungo businji therefore ababazira abarinke nka in that nature nko kuwa kuziri they need to change they need to change akubanyo ni nyujuka there was one time nkarga ishomero kuni izere na hikomuka nganye no mwani ngwe hingire school fees terho nyene bitu byanje by'umwanya naza gucwa kuyanshanga muni ni ngucwa yanjara to umwana ugureke ubwo nasho ato umwana ugureke ati no unye nibanjeriki umwana ugwanje tiyine school fees uwe nabayabe yagunywira bara so hate chinkora njantoke yano ugo umwana kama mbaya kanjiriki kangureki kangucu kangucu ngucu umwani ngambira mama gukagwa kuzire go kushoroma kandi impumuro kankamandi matkumara ngutwara nguguza umushana bamuhita Jackson kwizenga ncyakare mukasheshe ayumuka ashanga umwana gutariyo ati nkabandi nkaho
argaye nkwaho kwayisha ambuza ati umwana ugucwerira iki niyo mwesize kwagiye kwataha kuko umuntu mu kibase eco ayiha y'icumu hati nyowe nganta murebere kuyabe nashobora n'icumu mama anjara ati umwana wiruka bakucumita mpeta nkaha ayija nkora ati nayiruka ayina ahirije icumu nturi yaragiri and that incident really that incident it can't touching munonga so parents need to be very very serious kumuko wowe nabana bawe no basubuta bakunda no basubuta bakora ibyora nanke kunko yegendesereze ugendesereze number 1 ukarasinga abanyena number 2 ugendesereze ukumukora kubi we nizi yanga ate nambwenu ngabe nyenda baruhu ukufaka mukora kubi aza hata kabire nakwesimsa muno ashugame n'umugambo kandi ngabe ni murebera kandi nanye ngabe nyena akoma konka kanyo karakta yanye ngabe murebera imuhera ngo mani muganda umurebera umuhera umurebe so umwijusiya so yes I named this boy called Akandwanaho because of that woman. Okay. Wa kabiri mamwita Kampura Wisdom. Hata Kampura Wisdom nyana bakamushemeza kaje mwene Kandwanaho bakamuteganisa munonga kamuru kubikumuita. So hatwashaba ngo nyana batamushemeza. Kwa muzirije namwita Kampura kubukushabo kwe karabo. Okay. Yoni nyetaguru nyankuri. Gari ya gandi nambwenu nyana yesoti wakashatu nubamweta akandinda twebiruguma. Okay. Why twebiruguma ebintu bihindukiri konka ninguma ready twebiruguma is two way nabasa ko bibiri bebe birungi ninga mbasa ko bibiri birungi bije bebe so njo kwenda gambira bampurire yono bumbe ndi chairman ubutume tuzafutera karuru I had to prepare myself kumanya ngo kindumu anything can happen basa kusinga ninga shogara cyo what is the fallback koko bano umanya ngo ibintu kwebiruguma notekwa kumanya ukora living in a responsible life notekwa kumanya je planning kare nuba kwa bana banje aba nurabakiro batubambi kunkanana aba think beachers teka ngushen chairman RC5 isheno mugiga I don't want that singing kuba kusimbara bakurga gono mu mashomero babarundana abana banje bibibuza abutebye timbir hwebyo korjere sento yetwari obwire bwagira no funda bitinkereza twanse twahumura yebare kubakirho program nireba hindukire kandi umukinyi bitin chairman wa district ya Buhwejo konka twamushango mu Bushenyi bitine myanye ndijo nayo twazayo nko kumwareba so emboziye ninungi reka tugumize iyo zaza kutwara nguzamwe yamanya bagiye kureba bano barabiyarabe mbarebesi bakurana bamanyangu ebintu ebiro mbiteri iyo nonda kunja bakuzerena babimanya abakuzemba bimanya hati tukushanga ibayimba maye batakwesiyayo necho nacho chiruposo yes mbashanyo yaba batakwesiya tinguzayo niyo no yesiyayo so hati nchundi yoni nkushobora kwebiruguma omutendeke kumanya ngwebye byo kumutwara ho kumutwara rubasa kumutayo there is no problem kandi wareba ntakubashomesa warangune beye korremba ne bekorrembaho akuba ni mangwe cyo tubakwija ku kibasa konka ko bakoro bata mucyaro kabuga mugende muzumi mugongoriya mushombe imyansi mwehiringise muterwe biti ebisuro mbijabo nushanga nimbure mbaze birunda why nubuza kwimuka ayabara chairman RC5 arsho tabwine wachura nayimuka narwara kansa nabenda kumutwara yindi ya miliyoni 3 nzugure ibintu nibaho woyishangori yakandwanaho
urukwitaga kwiha nangeje mbara high school ahori bakakutwara cha bujimba secondary. So you need to be abana kuba traininga no kureba ngo enseji twaba turumu. That's why I belong to all sides. Umbagiga nimba ndiyo, umburu banje nimba ndu, umbashomere nimba ndu, umbatashomere nimba ndu. Naho nchogumera asaidimera ya asaidimera ngumani ndeba. Yes, ndi chairman ero C5. Yes. Onyene konka kunkura kuri umusaidimera nshanga nabera inzu mukibanda kuri umpira gwa Arsenal angambira abana ndetse banda guriyo utakajya nyene capacity yo kuvuga nkagenda kazari kuvyunga ari umpira nkagaruka konka ninjara watu mwene gwa guriyo ushanganye n'abasigazi. Okay. Akome basaguma ushanga iyo aho kuteka teka ngo ukarga wagarakaho nugaraka yota n'ikibasa konka nabwe ahina arigere kuri kandi tinkwetenga ngungarake mukama kubasa ni ndwana ngundege. So abana atabo tubaba bashatu twina mazara wagamba narongo nzimasa mwine mwabarongo ati izari ryakana nabarongo urakikubara bare twaha mwemba mwetaka mumpa undijo mba mwetaka akampa. Okay. Nabishiki. All right. So nubunyini nachfur hati ngazizana ndijo mtata kubi nubunyini nabo. Esha yona ntaja abanda bayiyongera kubarije twabareba. All right. So nyenda tugire ibindi bice bitwagambaho mweno bo wagamba hara Arsenal nyenda kumanya imizani wabo ukunda kuzana ubo wabura umutoni ngo ko tatunga chance yo kuzana nyomuzana ubwo nabe ni imbunda ukurura radio atogwe no muzana niki Teresa time kana gwe no muzano ombuto. Yes. Oko hurrachi exactly ati radio dano nabe ni shomo musiniya wabuza good man RDC witu nyowe akankwate mirundu nyinje na radio na mugambira mazuma ntimbwenu mwakure mwishomera bwa radio ndeka ngume na radio yanje yajati nono nde yenchi timbanyera kurura capital ganga na programu ezizinde za politics. So ebyo nakuzeni ngundu kurura konka especially political programs. Okay. Then nana ekiba kweta umuzane ndijo ninkundo kureba umupira konka tinkumanya guzana ukoruhura ngo dewa tebere goro biri yaba naraba nkagati y'icyayi umwana yatera umupira gwamutera jere gwanyu mazuma icyo mpira tokumanyo guhagera oriya higuru ndiya higuru nabwo ndiyo muhagizi wa Arsenal ndiyo muhagizi wa Kure Indizi kandi ndiyo umuhagizi wa Buju FC mazuma ukori aho ubutwa tutera nkore yona tubatera ikikope cyungani ikitamamani munonga Buju aho kukata bakija bandi organizinga mbachiteka teka nakirgamo kandi ko nakirje muna kikafa. Okay. Harihiwe mu Arsenal ambo eno bagizere nkutora twari ikikopo ninja ko bagere ntaba Arsenal hazateka teka jebuzo ato mutimu ya Arsenal no horo kweta izina ati beti nyuko nshara hangura murebe arhangani murebe mbirota konka we to kurota Arsenal ati tinkwasa kurota Arsenal yuko wasobera ata Arsenal ito twagera Arsenal ubwire bwatiyere Henry. Yes. Ubuyabira bwenu ba Fabregas ubwirobu ejo timu ubwirobu tine njo kuri abantu binje bakazara abana babeta ba Fabregas babeta ba Henry so kan murani timu real ni uko kubana ugereba taro timu uri kuzana jo mpira nkase. Okay. Ibi byamani wewe mpira reka ntabizamu ahabo kubanye mpira tinchira guhagera hine timu zinche zinkagera so nimpagera Uganda Cranes yeji yonka ujo gito wase nje kugura jazz nonda tracks yuti ninga nonda jazz ngujwekera aha njene mpinduki nko kundebere omunyishengero mwe nahinduka abena hinduka nabo Arsenal abena argo mukibina kimwe nazo mu NRM so kashibintu bitireho abantu bahinduka kana nimba twantu batwira umuntu wamani
hati hariho bw'urukwijiko bwarireho life hati ezo life nomuna nabenyene ezo byinge bye nabe nindabamu kunka tukaba turi aha cyaro umwe tutera ubudansi bwa cyaro abantu babizinga kugisha kunka life yanje real terabiri abantu bizire kugesha mutera dance bakaba rwoko hati akarho baka abishi bakabiza mu cyaro kunaka kugeshera hubanye nento manya bayihurira ngo basigaze barundana tuteraho za dance tuzana kanyonga ntakuma kuzinaje nyenyo kandi kumanya kuzana to kumanya kuzina kandi ngamuseveni kandi ndo batabantu umanya kweshongora shi ibyo kweshongora kandi kantari yo mukwaye kanisa konka kantari muri yebe bya ibyo karabu okay so kurunogira ngo buriya bwatandika kushoma ukagumiza mu straight no jangu ninka muntu cyo wabenoza kuba hati yechi ngumanya kurunogira ngo ubwiro bwe na 1995 nkagumizamo hati yihangeri kundo part of the prominent people kandi echo there is no doubt yakuba nimba ninchireba kunabire kansara wa district na atandike kibina kihangari yona echo bakwita NARC National Local Government Cancer Association of Uganda twayiturensi yona hachatetemesa government bayongera ba kansara umushara mu local government hatkunyizere naba vice president wa Uganda Local Government Association uruga kana ba president wa Western nambwe na hati ndiyo nyenda kushaba abanywana banje kandi hati be president wa urugi hangari yona so that means ejimyaka yone eje inamazere kuri yeruguru mu retardation eje shaha akuba there is no doubt kunima kunabire member of parliament akumyaka nurebe jenzere miringwa haro space y'imyaka yanje nki 10 ya firi eri 5 yo kuburo mu ishomero kuri yo tashomere na nindi ijo 5 aho yo kwija kunyuba ho karuru kanje imyaka 10 was really is a very big loss ninkureba hati kurunogira ngo torashomere nkejesha ho kabera umuntu wa muringo kino ushaki of course ekintu kumanya ahina abire ninyorokera abo kubanyowe nkari ko kuyuzo musini ya omhaya ntakanywa gamaru no mucyaro no nabendi yo nkani ntamwa maru so nintegate nkabire ndi umuntu wa cyaro kunka ngamendu responsible tinkubire ndi orukubi ndi reckless akubara abana bingi nyina abana banje acyaro banywanu banje abina kuzena baho abinize nkasigaho abana kunka nurambagura twapiki nureba abana bine banja nurana batambura when we are there nushanga some of them are my friends wachireba so nanye nkabende yo muri yabo kunke kabe rosi ya society icyo ndkwenda kugambira nkahati turije kushoze bizamu buhwejo actually for the first time no manya bito no chumanya ngwenseji arhu ya bitaru there was a time when there was no word, there was no us. I think what was there was what universe enseke jira mezi garia mezi taru no mwiru so since that time aricha afaye chibire buhwejo chizurumbuye bumhatizi mhatizi ogwarisha kubanka marayika yes buhwejo for the first time ishomero mwere sitamisa abana cyanana bona biho grade 1 yes mwajikora genuine nato babagararayo mbagaraka nabacyaroko bambi wachereba for the first time buhwejo ebire 10 nemwe mu Uganda yona performance ya PRO hii for the first time service delivery mu Uganda yona tubira bikome na mukaga nonye tegereza kujaguza ruyari so no yebuza utibika biture so no reba ngwecho
umuhatizi kuija Aina hashangire ebirusi akahatira bakakwatira ukabifixinga ukabihatira hata ukareba ensi nerega yiti because abantu bengi baferiro mengi hata ngati njizere ngu amashomero abani 10 baheda mastangize ngo baze a police bakore statement why ari abani 10 bihereye yu okay so nyenda bazeyo bakore statement batugambire abana abo omuntu yayo yu nabayafa so you need to do a postmortem of why okay so nabwo echo kuntarabireho ebyo hata nko mu ruhweju ebimwe tukujya ngo ninyenyenga ekaferirwe cyane ninyenje bimbiri ushati yotebuza iyo bujora huriye ngo hari yo chairman wa urga president wa urga nkanta kachora gariyari it's not easy umuhatizi no mbandize so that means kandi nkiriyo na district nyanda twahikahugerebe kizimbe cyona tukisimuire enseri yaho numuje kureba ukwebwe niri okay obwire bwagira no funda bitinkereza twanse twahumura yebare kubakiriho program nereba hindukire kandi umukinyi witin chairman wa district ya Buhwejo konka twamushango mu Rushenyi bitine myanye ndijo nayo twazayo nko kumwareba so embozi ye ninungi reka tugumize ninkibare ki erwabiro kunda kushemererwamo akaboko ryo muhurutiza wa radio nekimanyisa ngo ina mabari gwabo kunda ninka ibare ki eryo bwire bwawe rwabo kunda ati ninja kuhurura ibintu bibiri nibageta ari numugeta sachura sachura music niki tejensi ninga ni serro what is it such saturation okay then ikindi ninkonde byedini so tutebeze byokunda muri ebi mwene umbiensi ninkonda rakedube mbwene nakabare chikamwe karake dube akuwabire nokunda oba akokunda kamwe na album nyingi turabireho tweshongorera mukakekake ate byo kweshongora kuza kuntaho ja ku nogira okuwabasa arho echeshongoro ka remember me back to my root ebi byarake dube nababimanya etoza kuntaho kweshongora kwa rake dube konka mbwenu kandi byedini byo nibiyo ebyedini ningunde byeshongoro bibiri omuzaburi echeshongoro kimwe nekigana 92 nikigira ngo yanjye nikigera ngo uryo mukono ya Yesu tagira cyati na nakundu banafire babatakitiye ningaruka uryo mu mikono ya Yesu tagire cyatina kandi kando muhumuriramu amarwa rukundo wora akona keshongoro kawe hata no manya hariho nakere kugira ngo nimanya ngo hakiriye bindi ebirukundenga jona ninkugambira n'ubundu unkuba ndi mu mukono nimanya ngo hakiriye bigizereki ebikutira minza wachereba okay echa kabiri ekigana 88 cyo nkigira shita nikigera ngo umubistani kwara kuteji iwo mukristayo utamurubera okay haza tata umuntu buyabire kanchi akura na chishungura asinzerereka arumukorasi erikugira ngo gumubu w'amazima wachereba gumo w'amazima noreba Yesu oyerindo kubiya utaremuka nabo echo ekintu cyone kikuba kiri mu amazima nyo amazima gari abo ni imfera niyo timu amazima gonga aga amazima gonga nyene timu ibire mwene bageta rukaga ndijo mbageta amazima gonga timu y'amazima gonga babantu imba nimpuro ko mbururu mbenda kubiha babitamu kukani nyena kugambira uko nakugambira nabakuzere nanye
amazima ganje gaturaho. I can give you an example. Ari umushinja karaga kunyeta kunsima hagati y'abantu bamwita Francis Rubagumya kari umushomesa wanje bakambinga pioneer bambinja school fees mtwaro mushanju kuna bena ka stage nizo wa marimi kuri yana beni intura na torutora pocket money rimwe mtwaro mushanju n'icweka uza kureba ndere kada ya Rubagumya identity card messengers abana bena benyene bankwata nyanga njiremera bagana ntarumwe sente nguntuzo bagana ndemera humbirukanga mbarugumbyara Rubagumya, it was a Friday. He was supposed to come back on another Friday. Nkabike sentezi emtwaro mushanju n'icweka nazuma. Kandi bambinjira school fees. Kandi mushanju kandi ntajini. Rubagumya yakwata imtwari 15 yazimba. So amazima gaonaga ebe binte binkuba ninkugambera. They are not fashionate. Okay. Yowe a spade is a spade. No basa kuzokugamba ibyawe byo kugamba ukore byo ukora no basa kunjuma basa kugamba byo kugamba kunkanyowe ni stickinga kandi nyenda kunka abantu binje no bakimanya toranga tarunko kugamemera umuzabu hejuru biyabiye abantu nibije umuntu we nakuba nangambira ati yubaka cyangwa ugumere wachitegereza nati ndi ya TV ayandeba ubundi ko rubuye nkesimu ya bete ningo ndiju haba hina yakuhira nka kasente using my name ninga kajaraki umterere beti nkutere unje togu kana agambe iki why ebitwara biremu ebinashobora ebitu yontukora tuenda abantu bamazima. Best moment in your life? Hati best moment they are two. Eyo kubanza nobu nazara kandi wano bambi abo kuba hata noreba mwene umuntu yabataziri na basakufayine nako bambi kugira ngo ukore ibintu byona ugumaho ushange ngutoyene ubaragera ngo uguno mutabano wananga hata kureba nobu nabe nenda bo mbinkora bo kunkana ni kugira ngo ndumutabano wa Daniel. Yes. So that was very good, but echa kabiri ngo mama yajuma abo kuba kurwa haka n'umugaza ari kunywa marwa ambwe n'umweno umuhoteli yanje uko ndiyo ni nyebuza ukundi yakore bara tinyenda bara no buzo kora kore hotel etarumbara ni kibasika etarumbara nakachi hina hindu kujimanya yeshene yana mirembe ne abantu na akuba marwa amarwa gagote gene nshonga yana mwende tumteho kaze ngwanyo ntumteho hari nyote bya marwa tabimbuza akaja ngwanyo hukacapwa amagara gawe mwe amagara nyoti ngine kanta kunywa gawe niwe no yitaga markuhuru so gogano basa ko ujunyo umebasi umagwa marwa Gerard kakunyweho neja ne mama kuyajumbuye cyato cyandetera ubusinge ubutaza kushangura yo kunyuko nayandara naturuko nazoko abo kuba mawugo ukureba ugo nuwo mwana wanje umunsi urukirayo arukirayo okay namwe nkagambana narungu nkanarungu yana ndakuremo teganise mama mazuma ningo muntu wena nugera hakira bakugambeho no bakugamba bakoze ba district tab yes araba kicengeri arubo ubu umushaho mwakari witoko nabajyango bamweheyo mwena ka ine akamaze ubwire mbene nyana ngo bamutransferinga arabiro wa mama ajya tubona shimazima atubanyera hati imbere y'umukuru mbwe bakuntwara ubuna bende ya mama nterera otyo atona shomushaho witoka mureta yaza yatoragurura aticu wa murongora atomurongora transfer kandi wa muhe transfer mwamuhe ubukuru bambi atapana atujende atugambira urwara kubikora haro revising munagamba DHO bantu ndumena umuntu ba ndatuwini mujarani
of course bakamutwara kunka kuri abamurika ari habo aha revo ye yabiraro okay why nyoko na rabumbugumere akuba she passed through very difficult times aha bwawe obwire bwagira no funda bitinkereza twanse twahumura yebare kubakiriho program nireba hindukire kandi umukinyi witin chairman wa district ya Buhwejo konka twamushango mu Rushenyi bitine myanye ndijo nayo twazayo nko kumwareba so embozi ye ninungi reka tugumize worst moment in your life man worst the worst ni nyingi really the worst ni nyingi konke erukucherayo ninga nkibiri 3 eyo kubanza no bumwana yaguruka ntanda yanje ego bitino kome byo kurya bakabitaha abantu bakabiguruka bakakusigaho wenka icyo ne cyashasha busoma iboyize ngo eco cyanguyi worst moment ya kabiri no naferwa muganda wanje yabe na followinga cyo kiri understand that was very bad nangwa hariho nkuzanka umwe nango guarantee ntumu internet ngizi kuzabizuru because I cannot even trace even ekishani kuska akachiri yaho turuba tutwena so that ni weto ine kashano ko buto nangwa mbasa konko ebyo bwirobwe tubiruka shi ukano ukiye ekishani ati kishani ukano ukiye umumberiri pan ebishani njaba kabateza ngeje ambo ine kinde birimo umunankejo mu murayibare yanje chiruhwa abantu bano bakamba batizwa muganda wanje yafiri so bamukirize mwene ibyabema kandi roreba uriya kagaba batizibwe nkakunuya okay so tinchini then another worst moment nebi umushija yankomera busha abakandazo muchome ndiyo mukaruru bakunta hurubanja ngo nibe mbundu nagarukani nakuru umupolisi amino kandi umupolisi na hata amino agine so those were major but ebyo byona nebibaho and you must turn them into the reality okay obwire bwagira no funda nyenzere ngo thendere konka iwe nkomuntu orabiro mbintu bigumire orebire ibintu bingi nangwa n'amahanga gamwe wagashyikiremo n'ikintu cyo kureba ukendeza Uganda shaheje ko kubiro ino bushoborozi n'ikintu cyo wakwindura ukareba ngo ihanga ryazaha mutindo murungi ati ekintu cyinku hurani nyendeza Uganda no kujya ngo mukama twasi tugere transition nungi after Museveni okay abantu nubabasa kubyete byo butegetsi babyete biya konka ko kurebe bikuba mahanga gandi wareba nke cyabire Libya kandi amwe kinimbaga mbere iki no kugira ngo abanya Uganda twetereze twetegendesereze abajungu abize futera Gaddafi abayesara abajungu n'aba Libya na n'ubwirobu tino munya Uganda shemeye kwitenga kuza kweta abajungu kwija kudisorganizinga Uganda niyo kinkubye ni nshaba no kugira ngo urahango akorese Museveni ukumanaginga gi transition okay abo kuba whether you believe it nyina yango wanje akafa mbamwita Kazora akajya ngo nature determines the future ati nyowe ndigiro wa president kandi Museveni nakujya nganta kamuhageraga na hati yagaraka ni muterera mwanyitegereza konke cinku muterera no kugira ngo he has proved to be a genuine man kuko hati cinku mushabira narahanga kumuha ubwenge abo kuba naija kukora na nature determining so kumuha ubwenge kureba ngo Uganda ije biro byasigara yo twine Museveni
whether by his age or by other natural twatunga succession nungi ihanga ryitu ryaguma riterini ebe binte byokora tukuzura mu byona kushangana urugo mu nzu yawe nkeji uri duka mazima ati nkito nito bakwamba runda manyi uzinga bataka chebeti ne babarunze mbajya ngo muturete chairman C5 wabuwe. So we want a very good transition. Nyenda kusima abo opposition who are now joining government akubanyora mbwe chinkube ni nshabo kurunuje ngo wantana bampura bamba zo mu parliament bihebi na by'ubutegeki mushoneretwa babyihaho tugaruka umusimbo system. Okay, echo ncho kikubasa kutwara transition nungi tureka kwereba nk'aba FDC abantu upu manyabayi bakatureta mu kwebaganisamu bakatutumunganda. So nyoncho ndikushabira Uganda ngo tugere transition nungi Museveni ayombekiri hangeri yes arebe muremere kuko nito turemere ibyo ari yija ari yabikora konke birubabiruho bebe maintain ko baragira magara genseji ni kwizina cyerunji eriyo kwenzere kureka ha abantu gume bakwishireho mwe nabashomero rujunga kibeta legacy hati ikondo banagenziri kandi uze ngo ninja kugenda of course twena gwire mbuje kukantuta konka ariho ombe borum arimo mjorongo ibiri arimo mjorongo ibiri yinkwenda kudrawinga legacy yanje umushishano bamweta Surumani akahandika ekitabo cy'emfumu omukitabo cy'emfumu omwe yatekamo eshura 3 nemwe yatamu omushorongo gwa 8 no gwa 9 negera ngwenje nahagera ngo ochwe manja z'uburyo utungana raboro abatine wifo na waruguru, and that's what I am doing. Namba ya kabiri ari umushorongo guri yo mu kitabo cy'abakorosayo chapter 3 23 nukugira ngo cyone cyora akore ukikorohera mutuma ukorera rahanga utakorera muntu. Okay, therefore ni nyankundu banagenziri bagambe baje ngo umuhatizi mutabano wa wini uwo mazuma gonga akabana agamba mazuma gonga number 1 akatungana rabo yatungana rabakeni abatine wifo na waruguru kandi byakoziri akabana yabikora gukora ibyarahanga bitari by'umuntu. Ekigambo cyawe cyamuheru obuhabuzi tuhendere program. Ekigambo cyanje cyamuheru abande bimo mwenda I am not so old ngo mwengere ngo imyaka yanje myinji into y'umunsi ngo mwe mubene yo mwayegeraho arabo kunkiza imyaka 20 arabo kunkiza na 5 by the way at the age I am now clocking 45 arebe indabiremu bitakora byo umuntu w'imyaka 9 kandi hine bindabiremu nabye byarabirwe muri w'imyaka 10 konke cyangwa umunonga no kugera ngo ego nikibasika umuhatiza kabirabamo nanye ningeranta nanye nimbasa kubirabamo nanye nimberabamo message yinkuba korteka teka kukora ikintu kitandike rigabe gambo tandika gumamuramo imwe abana bukundeba aborirwe banyokonka mawe success neji nemu uranyuko yinabe orirwe bishe nabo urashu yinabe oriye bombiri bahurire bombiri akonye na kugambara ngo nkanje na mpakasa esente munzereta nzandi ngufa kani nyena zipakasa konko wa hati na wambugana ukamugabira 15 ataka chimukana agura soda. So please mu respecting abazire banyu mu planning hamwe n'incyakari ncija kubahereza ukungura ki enseji ecyamuheru mwange nguzi mwange kubaganisa mu bantu politics zedini politics za zenganda umuntu manyenkai bitaturia uwanyu kijonje kuzikasho kana bunki jabwa bandi akatariwe
kunkaturya Museveni acha kutugambira atamate ganje abugagura timwe banyankuri ngagurwa baganda agamwe bagatwara hero baganye konkiwe uriya hano baganisamo abantu abana bakurstayo abana bachirusta abana bankai abana b'uruganda ruhuba uruganda ndwine ndiyo muzigama ndiyo mutizi kuba kweto urushiko rw'abatizi ninzayo wacherewe kuba kweto rwanyu tinguzayo konka baye tubugenyi twena ntwishangayo so nyenda kuhendera mbasima bukundeba nabo kumpurira mwampuriramu embuzi tehwayo iriyo nehwayo nyenda kusasara aba family zitu bona hibara baferirwa abantu babo of recent turije kuferwa umuntu mukuru wamahe bakwita general takirwa na rugumbi itwaha twazitwa muzika nabandi abafiri so nyenda kubasasara nyenda kugambira b'uruganda rwito bono nashobora yibari ngo bamanyane batitanda yuko bayamba babo okay abo kuba kurunogera ngo hati nkanyo ko kurana inyamba n'undijo kayamba bariya insineterera yebare mnunga kandi katuhendeje mugenzi wanje wagumira ha program ogwe niwe yabari umugenyi witu chairman wa Buhweju district LC5 chairman omukuru Deo Atwire omuhatizi ebigambo bye mwene ko kubari yongeraho ki reka tukomaho yabigamba kandi tinkuteka ngo hariho umuntu wabaruho waguma nko kuyabari buri muntu wena yaba moved omurengo gwe yaba nareba so nandi bet komishoni nyine Asaf Turiyahewa nyine Bridget Kansime Gerard Katusabe Prevence Akampura n'abagenzi bitabandi aha team yareba hindukire mwe bari mnongo gumaho program yejine berho burizo bari ya Sunday shahina zekiro ije garuka mu wa kabiri shamukaga gwihango mbendeze birungi byonka mugumeho